ceo život se zapravo bavim nekim freelance poslom i svoj sam gazda svog vremena, ali u nekom segmentu organizacije događaja, marketinga i tako dalje. Ovo jeste miks moje struke, miks onih nekih iskustava, miks poznanstava i miks nekog iskustva pre svega koje sam imala sa Milom i sa putovanjima. I izrada sajta je zapravo krenula tako što sam ja sela i naučila sve to da radim. Pet-friendly turizam koji uključuje kućne ljubimce je rastući, izuzetno ima tendenciju rasta u poslednjim godinama i pet industrija kao takva značajan profit ostvaruje širom sveta, pa tako je prosto potrebno i da se kod nas to na neki način formira. Tako da sama ideja kao standard i kategorizacija u smislu šapica kao što postoje zvezdice je nešto što ja mogu da nazovem nekim elaboratom koji je rezultat rada, znanja, struke i iskustva sabran u nešto što se zove ovo morate da zadovoljite da biste posjedovali naznaku našeg kvaliteta, a sve dodatno su vam ideje da dodatno zaradite, da se istaknete u konkurenciji i u tom nekom smislu ovo ima i marketinški efekat, zato što danas kada zaista imamo more ponude, više nije važno šta kažemo mi o sebi, nego šta kažu korisnici. Znači, taj sistem review-a i svega ostalog se podržava kroz sajt. Krajnja vizija je globalni, tako reći pod navodnicima, TripAdvisor za pet-friendly objekte. Jedan splet, po meni, najbolje mreže poslovne u smislu da se zadovolja sve tri strane, tri aktera, a to su ugostitelji koji primaju ljubimce, zatim vlasnici ljubimaca koji žele naravno da budu ugošćeni na što višem nivou i sa što više mogućnosti, da im je što komotnije zajedno sa svojim ljubimcem. I imate onu treću stranu koja je zapravo najproblematičnija i mislim da je i neki doseg ovog projekta dosta značajan i u tome ljudi koji nemaju ljubimce i koji možda nisu preveliki ljubitelji, koji se često nalaze u stvari u onoj grupi koja odvrati ugostitelja ili mu na neki način sugeriše da preispita da li da pruža tu uslugu. Brand odeće se zove Mila Pet Fashion i apsolutno inspirisana Milom, mojom maltezerkom, i namenjena je pre svega manjim rasama pasa. Ima takvu standardizaciju i veličina. Što se tiče materijala, to je kroz ta putovanja koje smo između ostalog zajedno išle. Ja sam nabavljala materijale i to su mahom materijali koje bi čovek obukao, odnosno koje bih ja obukla i na sebe. Tako da postoji i taj partner look, recimo jedna od onako interesantnih stvari. Uparen detalj istog materijala na vlasniku i na ljubimcu, ne znajući u principu ništa iz, ajde kažem, što se tiče šivenja i modelovanja odeće. Ja sam završila taj kurs i ja sam neko ko sad već slobodno mogu sebe da nazovem kreatorom i taj deo me zanima, a ono što se javlja kao druga strana zainteresovana jeste da neko ko se već bavi proizvodnjom, ozbiljnijom proizvodnjom, masovnijom proizvodnjom tekstila, da preuzme deo u proizvodnji. U tom slučaju ovo jeste zapravo još jedan startup koji može da izraste u industrijsku proizvodnju.